Repeng tom success konti konya katalpa video na take mo ya video de betta thari nyonggen khog katam chadok azagani khog thari nyonggen mo take mo nan chung khog kene thari ko betta rejet ko kala konya chengna efararo esarmo efaro betta ko kala hachim 28 esaro betta ko kala hachimna 04 angana sonna house to mai khona tachim 27 mo ya house ni kan direct khala ending 16 khona tachim ending success ong house the success ong mo da kemna ching da oba khortam tharik na jol nyas kana khortam tharik kora betta onggen ana somna da khortam tharik na ra bai ha yena skang panching house kon yang na house to ana somna ra bai ya skang pa 3 6 8 ya house ki tham house ko ba thengene na so ki tham house ko khalini na tamangen takemne ki tham house ending na song khalini na spenchim ode ending ara betta rang khra bena yan ending ongen ending ong song na benga 9 out of 4 ne ya 9 out of 4 khra benga na song ya khalini na tamangen takemna ching da ode jo gutti rang khoniang skagen gutti rang khoniang gen chim ode chang Asyal. Sekarang apa hit kutian ceng nyating na mo. Hit kutian ceng 6 ni kata niang kan 60 camo 62 67 610 9 64 69 ne yamang bri dekemna ching 3 house ni kita nyat ke chum ode 30 35 34 39 nasong yo kutti khali ni agta mangen nasimani target paksa meligen chum ode nasong khalbo meli jagen chum ode nasong house ending rangko thariba kalach khaibo mo dekemna ngana songna changsa thai no misokot thainga house aro ending ko yan house onggen mo skang pa house 368 ending onggen 9 aro 4 ne na so yako house ni na song box ending donggen sim ode house ko khalbo thari muna diba na songo house tonggen chim ode ending ko thari khalbo takemuna na song bade kanaska kalai bichok pang ni gutti ko khali ni nasken chim ode khali ni nakta ba man gen de rasan video de chakchini chum pas kan tikon metala lakon bye bye